vidi se iz aviona. Ko da ima onako jednu sestru blizanku čiji život ponekad živi. Samo sekundu. Oprostite. Kao Ć, a meni je prirodno Ć. Ok, kao je li ostalo jedno slovo u abecedi da ti kao možeš izgovoriti? Evo ga, ja držim. Pali sva 4. Baš. Bog Domenika, ideš možda prema centru i možeš li me baciti? I da ne idem, tebe bi bacila. Obećavam da ću biti dobar, kratak i zabavan. Hoćeš mi pjevat? Hoćeš ti meni pjevat? Hoću, aj. Ajde, dobro. Idemo! Se javila Dorjana i si rekla dobar dan. Koliko često Zara s tobom putuje? Evo, jel vidiš, čini ti o njoj nešto rečeš, ona se odmah digne. Ljudi koji imaju tako ljubimce, mislim da znaju o kojoj se to količini ljubavi radi i ne mogu zamisliti nekako niti jedan dan bez nje. Uvijek razmišljam da ona samo može govoriti da bi točno govorila tako kako ja sad govorim, znaš. Razočaralo me da bi bila neki alt ili nešto, znaš. Sva striča da ne govori. Ljubice moja, samo ti šuti. Vidi se iz aviona. Volimo se na sva zvona. Uopće nas ljudi čudno ne gledaju. Recimo joj ja ili ti ili neko će drugi. Sličan budu, to bi bilo Znala sam da ne znam dobro tekst. Zašto mi ovo nije spot? Pa možda i postane B verzija. Znam da si dobra s Tončijem Huljićem, odnosno surađujete zajedno. Kaže Seli da te on otkrio. Pa mene zanima šta se to mora dogoditi da i mene otkrije. Evo ja recimo imam mobitel i snimač glasa. Ma znaš šta, ajmo mi tebe obojati u plavo. Za svaki slučaj, a? Šta misliš? Dobro, sad već vodimo pravi razgovor. Dobra neka je energija, kao da se nebo otvara. Ljubav čini čuda u nama, kad sam s tobom ja. Pozitivne su vibracije, moje misli su nestrpljive. Poslušaj me, daj, opusti se. Jel bi ti njemu možda mogla reći koju dobru riječ za mene? Daj mi bilo šta, daj mi mrvu, Krenut daj mi repanje. Dobit ćeš onu preporuku. To. Ajde, probaj ljubiti me. To je tako jednostavno, stvarno. Šta ti kažeš da malo podebljamo ovu ekipu? Nijak. Vidi, nje je došla odmah u auto i čisti. Taman mi je pobjegao bus pred nosom. Prvi put sam bacila palac u životu, inače je to bio veliki no. Da, nemojte to raditi. Gdje te treba baciti? Do grada. Koji grad? Osijek ili Split? Za početak. Ptice na granama znaju da ste vas dvije prijateljice, da su prijateljstva na estradi rijetka i dragocjena. Ja sam Domeniku pozvala na svoj prvi Lisinski koji sam radila 2017. i tako je počela ljubav. Onda smo još skužile da smo rođene dan za danom, iako nismo tipične, ja mislim škorpionke. Ne. Čekaj, 2 škorpiona imam u autu. Koja grize i pušta otrov od vas dvije? Obje A slušaj, ako nas naljutiš... okolnostima, da. Dobro, jeste se ikad fatalno posvađale? Znači, s Domenikom se ne možeš posvađati. Možeš, ali moraš se jako potruditi, biti stvarno nenormalno. Ne znam šta moraš napraviti. Ako lažeš mi, samo nemoj stat. Možda počneš i ti u sve to vjerovat. Sve naj, samo ljubav kopiraj. Milion puta kao kroz indigo. Milion puta kao kroz indigo. Primamo Dorjana u toniku i ovo je sad ulaz. Ako lažeš mi, samo nemoj stat. Pali sva 4. Jej!
Ko te ovako prati uz pjesmu i druge počasti? Niko nikad. Hoćeš nas preporučiti u svojim taksi krugovima? A da ostavimo broj javno, kao zovite nas i to. Baš me zanima kako će to završiti. Koliko će biti produktivnih poziva? Misliš da ne bi bilo? Mislim da bi bilo, ali da ne bi bili baš pametnog sadržaja. Nema goreg nego poziv nepametnog sadržaja. Slažem Jel da? se grozno. Mija Dimšić. Icaću. Evo zovem taksi, za minutu, dvije, tri, bit ćemo mi bivši. Pali mi uzbuđenja, najslatki mali moment iznenađenja. Ili želiš da ti otpjevam kako je pjesma trebala zvučati? Da, apsolutno. Ajde, ajmo refren probat. Bićemo mi bivši, ništa se ne mijenja. Pali mi uzbuđenja, najslatki mali moment iznenađenja. Ja sanjam još happy end i da najdraži band samo nama svira. Ali ja bježim kada ostane od veze ljubavna limunada. Najgori ulet. Joj, svi preko Instagrama. Jesi zaljubljena? Zaljubljena sam u život, u sve, naš one glupe ovi, naš one gluposti, šta kao govoriš novinarima. Jer te volim baš, 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 sa mnom dobro izgledaš. Od kucajem moga srca diktiraš. Baš, baš, Ti imaš koreografiju. Halo, ti nemaš. baš, baš. Kužiš, ovo ti je so dramatični cool. kraj. Tako mi je drago što smo skupa u autu da ponovim malo ove sve svoje pjesme. Ovo je jednosmjerno. Koga pitan? Ovo je jednosmjerno. Što je jednosmjerno? A ne, čekaj. Gdje su ovdje karte? Da. Ma okej, bit će to dobro. Nek mi samo reče gdje da idem. Ma jes. Ovo mi je najbolja. Ko pepeljara, noć se puni toplim zvijezdama. Šta tražiš sad? Gdje mi je mobitel? Opet! Znači ti si jači od mene. Ja sam mislila da sam ja osoba koja gubi. Samo sekundu. Čas. Čekajte, oprostite. Ljubavi, ti moraš sad leći. Ajde, lezi tu dok mama vozi. Aha, u džepu mi je. Ups. Moja si polovica srca, druga bez nje niti ne kuca. Ja bavim se s tim, to je par kvadrata raja. Sve što volim, sve što valja, koji sendvič iz Popaja. Jesi ikad Vjekoslavi Huljić kad ti je dostavila tekst rekla gle, ne mogu ovo odpjevati? Uvijek se bojim, znači Tonči onako zna moje neke stvari koje ja ne znam baš dobro izgovoriti i onda će on namjerno, znači ja sam u ovoj pjesmi, kao ću izgovoriti čiribu, čiriba jer je to meni kao ć. Čiribu, čiriba. Kako bi trebalo? Čiribu? Čiribu, ono Čiribu. malo je više, malo je tvrđe ć, a meni je prirodno ć. I on svaki puta meni namjerno stavi u pjesmi, a meni ono rolete mi padaju. Misliš da se Tonči ponaša kao tvoj logoped? Čiribu, čiriba. Ja njemu rečem, ma dobro, samo da mi ne bude i nabrojim mu sva slova. Ok, kao je li ostalo i jedno slovo u abecedi da ti kao možeš izgovoriti? Znači ti kad dođeš kod obitelji Huljić njima grašci znoja od tvojih traženja. Nije, nisam zahtjevna, niti malo. Nakon ovog što si ispričala. Ali Iz dana u dan. tu i tamo kad čuje novi neku ideju, ono, svaki put molim Boga kao, ma joj, samo da barem on to zaboravi do idućega puta. Nekad se to čak i zna dogoditi, daj. tako da ono, aj dobro, kao neću to više spominjati. Sad kad ovo vidim, Kako zlu pođe da si barem tu, pa da zeznem sudbinu. nije to čiribu, čiriba. Pa da mjesto nje tu
Ok, ovu jagodu mora. Znači ovo je nalet cukara da te... Nećemo ono- ići do 6 ujutro. si ti isto ubrala. Čekaj da promijenim brzinu čak. Šta je ovo? Ja ti nudim bananu. Kod do sada. Znači, ubit ću te. Evo ga, ja držim. Zato moram na te nane s tobom ja. Zašto je dobro biti Domenika? Prvo jer ti nikad nije dosadno, a to je velika stavka. Dobro. I dalje imam onako isti život koji sam imala prije i zapravo nekad nemam osjećaj da se to meni događa i da sam sve to ja, nego ko da imam onako jednu drugu Domeniku, ono sestru blizanku, čiji život ponekad živim, tako da ono zanimljivo je skroz. Za mene, drugog neće nikad bit. Jer nemate svi. Odmah kad čujem ovo, znači zamislim more, lito, bacila bi se u more. Kako ćeš ti imat ogromnu regionalnu turneju kad ti fali dom svakih 13 Slušaj me, sati? ja ti sve mogu, samo trebam znati dan kad ću se vratiti dole. Jesmo. Evo tu smo, znam. Ne, krivo smo sve. Jesam nas upravo dovela do nigdje. Ok, okreće se. Znači, kako sam uspjela naći cestu koja nema kraja? Aj reci. Možda neka ideja za pjesmu, Tonči, čekaj. Vjekoslava, di mi je mobitel? Zovi. Samo zovi, signal novi, 100. put, a me nećeš čut.